kiropo kwa mulithiria wa Meru TV uri na Alhamisi ndongi ile tariki 7 mweri ni na mwaka ni 2025 kakwatiwe ni kirinteta cia Meru TV muthenya bitawa Tirimbabu na tukiambiriria etithia bikibiki kuma gitimene cio mbunge kia Bore ni basi umendetie kutheta bakimeneria mubunge wo Mugambiri Ndikiri ni kireba kuona remi kuthondeka barabara ya kuma gitimene mwanka gitoro ireba kuona takinyamara kiribonto botumite kinya biashara cio cienama nende bakumuria reke kwina korasi ya kuthondeka njira ina yukitalira kumithondeka na kethira cio bamwane kile kithurano tutitike 2027 mandiki wetu wante so mwendo wa laiboni no tuambiririe na ripoti. Aringi matatu ya bikibiki kuma gitimene Bore ni bameneretie mubunge wa Bore Ndikiri Mugambi ni kiraba kwa biashara yo ya bikibiki ni amaramarire buru nontu bo barabara kuthukanga ntere iyu bakiweta barabara kuma gitimene mwanka gitoro ya kimoke kinyamara kiraba ukulukira bakiwa tobia turabona tuonde tuthiraira ngaranji nontu bo bikibiki cio kuringangwa ni maiya ende twina kurigara gukunene kuma tuthuranene betu tutio bona njira kuma cio thuka wateka bikibiki ya maguru ria karinyo titikia yani murogocho wengo kuma tu muthura tutamona aja bikibiki gai kuthuka maguru mbiure kuinaina inyana tichongo ikauma injini akwegwa koito batio tegerwa na njira kuma gitimene gwita site mweshimiwa Ndikiri aregero twinjira nundu njira atige ini ari akiuga ndeute kwawe na njira ria na kuringana ethuki batutu na thinene nono gekira tukuromba ke mweshimiwa tukare mingugi nundu kingugira batutu amuthurite atwitira tucio twitira ari yeturuma na etwira utiana twathomithia agatwira nga batutu antu tuciere nundu ngaskuche twangicia atere angutiana chinabo kamata customer kaunya te kamata kai nundu bariuga kaba kwa jumi gongo nundu meiga ya njira neu wethungutha nyaba bainginya customer bo inginya bagutemera gwethunjire na kuinga njira ikari njira cia twithuki buthuku muno ainya biashara inyoto kamata nyari munye itinda je nyote kone nyanto bo kamata nundu etha njira ithuki uti muntu kwanda kunikio meige neu na kuinga ya kari na ndo bonda yo na njira ici eto kuringana na oni twitaga ciina maiga maingi kankoga kethura ya kansura tutenwe ndo ato tuthithia njira twatega MP na ya uju barabara yongwa kethuki na ndenduria atiri kaba atu twaringire kura tutumba kwithwa tukitika irwo tumba kwithwa twithongi ka tuthithirwa mantu amega njira ya ici kurema batu igita rionde twitinda tuthithite bikibiki nontu riteka gitanga cuku eteka gitwikanga yongwa na ndi batu tukethwa twirija thina yeu no yutuma batu twithwa tukiuga tutena kansura na tutena MP nyanga bana tuteno nontu tubati kwithwa twithithirwa njira yeu na rieromba rio nikiriri Ndikiri Mugambi babwitherie barabara iyo yoratwire obera itumi bakuanirwa ere rwimbo rwa kaita kwa kaita tutega into bira twene byo ndene munda tukuona bakuja tugurira na ndi tukoria batuika twaringire kura muringire yukari tutena kansura kana MP na itukwenda batu tutegero ya na ichi batu turinga kura na tuturinga kura no tubakwira twathithirwa njira twiringa kura no twatukwenda kuthi kwithwa tukarite bwega tiona ja ndi ne romba kempi no twigita riu rionthe akara ketha tuthithiria monka thaa intije na tempomba ku batu kia tukuromba twiromba mweshimiwa wetu aturikana arego turikana ageta wanta bagetania mona President Ruto nontu batu meisere tu yatumirite muno na kuringana batu tukaria gitimene kiripotera Meru TV kuma Bore mbeta wa mwende wala iboni Ibaya sana mwende olaiboni na nyume ya kwethirwa ri umwe wa MC barabara ya nere na budget ya mwaka wa 2025 na 2026 na kwethirwa kithetano ntubote ya nirukiwiti na mbere ni gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki ura MCO ura nikene ndika Munyori ya mbere buru ni basemanite na gavana Njuki kiri mwingi harabaritanite nguo mbere ya mwingi Kamonyo haitumurandwa na kuriana na murandi yo Lami kiri thoko ya Marimanti harawitete murandi ya county endo ni murandi ya thirikari nene ukilukira World Bank merio kituma gavana Njuki Kinyawe airumura kiri mwingi ndagara weguna no ina ripoti
MCA wa Marimanti Kennedy Kamunyo na ura wari umwe wa MCA barabara gania na manjenti ya mwaka wa 2025 mwaka wa 2026 na kithiro ari mustari wa mbere kumeneria ngavana Njoki nontobokere ritwa kiwiko mutayanire kiri manto makonio thi na mbere ari mbere buru nyuma ya manto mamondi bakomanite na ngavana Njoki gwake wandia Marimanti ajite kurigoria gwikiri baramikiri barabara chendeni kwendeni kirithokia Marimanti ohoye Gaka Munyo akeregana na murandi ujo kwithirwo akaunti ya Tharaka Nithi akiuga na World Bank ncokerie mwana wetu Profesa Kithure Kindiki nontu babura actually ang'ang'anire na tung'ang'anira ona ya kwamba tukuona muradi wa World Bank nikane ugo ya Marimanti town rotere rwake ngavana Njoki gutwakiringoni aramura kuruta MCA Kamunyo nguo mbere ya kariba ke ba Marimanti antu mama ni maiche wega ma kwa ina baloti cigana ithanthatu kana benania iri tambira ni ombo entiche kuthoma wega kuri baloti aneti egwire yandikite World Bank kuri uyo yandikite World Bank mwamonire ko nuita World Bank ya mwira kamuletera thami niyo ni mwamende kumona nani aritho ni mwira arete ingi mwari agacha kathiruke tura akoneka mwaru ni mugeni ndi akubua muno thaka ikathiruka gau tukimwonaga kugo ngona nafasi ngekia mbuthi ate ntukweria mwari akambiria kuimba baba ngarugwa thaka chiambirira kuga ire na mikawani na namba ni ciarewa uria wira ni wakwa ukamuria ria mwana gaciarwa atemenya nontu nake no amethwa kuona namo tafadhali ira maria makwaria ni matigane na uria mwana uyu mwana aina mwene no kumenya ria gaciarwa wachane nayo bobo tako kana Kamunyo arathi na mbere kubutia igoro ria mbeca cia tengeto gwa kathokia Marimanti milioni 350 agitemia ngavana Njoki akionania no atumire mbeca ino iraura thoko ya Marimanti ni atengeretwe 350 million lakini kwa thima ntototeregwa hapa na pale twegwiko thigwa kagonto gonge kwatuika sisi Marimanti tuko hoe hai lakini sio itogocokeria mwana wetu Kithure Kindiki nkathocia mwanya muno nonto nathingatire mbeca inu na we are sure that 350 million yetu ni eteria guchokwa kiginani kaire Marimanti town yakwe kare mzuri ende governor antoba Marimanti bariuga terere bariuga thoko enwe inene muno nmethiete gwakwa itiganirara negakwe Nyangumi ni ronare kairwa wethirwao or anywhere else Marimanti inene and extensive ngavana Njoki agicokia nkomango ino ya utugo na ugite tauni cietu cionthe ithatu ya Chogoria ya Chuka na Marimanti iria iri kwota cia constituency tugatiga ina status ya municipality na gutuika municipality gwekarungamirwo ni muntu witagwa municipal manager municipality iria complete tha ino ni municipality ya Kathwana no tunene headquarter municipality ya Chuka ni complete no population na bura ikari mbere tutigerie municipality ya Chogoria na ya Marimanti na saa hii tuko hapa hiyo ndio safari tunajaribu kutengeneza no ndu ino nayo yakirukire thini wa county assembly and mane mo makirukirie no gacha kugo tuthomaga budget we umenya kwinto cia kwira riku tia gucha gutanga ndu Marimanti na kumatabikira ndu tuitebo gakirigiri gitwera giankethete MCA Kamunyo ikoni barabara chendeni kwendeni kiratibo kan barabara cietu na mashinani iciathukire in fact anto abaugaga ona gitarara gwa ikware kaba koguo no twaito ku your excellency tudiuga ugo please toromba ugo barabara cietu cia Marimanti wodi cionde cia mashinani kunde yonde icithonde kwe ikare bwega cionde tigo turenda a special attention nonto icengarire tukwenda cithonde kwa na ikara bwega otherwise kio tumia antu akwa Marimanti bamberire etho itire mwa Marimanti tio tutiri ogoti no ngavana Njoki atanoge imiragi ino akimioya na kwibaka rira mundu agwenda guciria andu na muthomo wa Njoki atumwa bandu akinya ntumwa ni gukira kenda kina na cha kungekirwa mathiga ma kumathiga ru tha ino mara weterere mbikirua ni antu magi mokwe ukwira mekia mathiga na kumachochera
andu ma boda boda ntumani cienu cia kulutha barabara ya Muthangani itanankinyira umuthi mukumira na kanywa kenu na kwambiriria mande no ichite na uga greda ne iche inenkerwe Mwangi na thaka ciake ithie ikareme barabara ikwenda mathiria manjokeria chokeria muthomo njuki kenda na njoka mbira nkondi Kioria no wena thina gatika ngavana Njoki na MC wa Marimanti Kennedy Kamunyo wamwe na MC barabangi batawatanagira na ngavana Njoki giki kithiro kiri ringiro rinene kiri muringi kura kurayo kuwirigiro bwake bunene bwari kuona maendeleo kagita kararinga gakura kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka nĩ thinkĩribotera Meru TV rĩtwo Kambĩta Ndagara Waigũna Ibwa Ndagara Waigũna na kere na metha ya nteto ya Meru TV Kome Douglas Kithure urani mwarimu na mutongoria wa Meru Teachers Spotlight na Rokromba itike chairman wa KUPPET kiri mwaka 2026 na taririti mantu Kathumba yara kathithia wa kura haraweta kadetera arimu na kinya ukaria into biarimu na manti yangi Kathumba nikenda kutira mathina ya arimu ni ya ukinya muthia. Okay, gito gakwa mbetagwa Kome Douglas Kithure ndi mwarimu mutongeria wa aritani ndene ikundi gitawa Meru Teachers Spotlight arwanko buri bwega yontopa kwithia butwete kanya katubwitira ngugi ndene ya gikundi gitu kiria tubitanguisha kwithira tukitethagia aritani na gutetera aritani na ndi thurano ibirejere na ithĩ kuromba gĩtĩ gĩa chairman KUPPET Meru branch come the next election 2026 twina mantu ja mega ya tukwenda kuthithĩria aritani twendene ikundi gĩa Spotlight mbere ma itukwenda kuhakikisha mantu ja aritani ija guteterwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩte twethera twina progression kana gutetera aritani betha bakiomba go progress bwega ndene ya grades te mantu ja kwitha tu stagnate in one grade for a long time kwina issues ya kumanage into bieto bila ya BMBF bieto leo tukare change tumeta welfare fund kenda yomba kuomba gutumika na njira bati na tumethithirie committee area ikomba kumanage mbeca cietu bwega bajathatu kwina gintu twita school representatives baraba kethabe metho ya kiama ndene ya OBC na gutukwa kiama ndene ya OBC baba kethira bakiomba kuona manto na bakaigwa manto yara alimu bakores ndene ya staff room bagakinyiria kiama getu ndene ya county offices bakawata information from the county offices bakomba gutagaria to the staff rooms na ilo tukomba kuomberu kiama gikiega kira kitha kina uwazi kira kitha kina anto bakiomba kumenya umabo into biao tunde kinya tukori into biao tubia Meru thingana tutuba kumenya we want to change that narrative to the tuna kiama kira mwarimu onde akugware proud of being a member. Remember, this is Kome Douglas Oroko Boromba Getegia chairman KUPPET Meru branch coming the year 2026. Remember team Spotlight ilato yeta kuja go change the way the teachers issues are being run in this country. Thank you very much. Na bamwe batongoria kuma Southiment ndibumirite na komunoria mutongoria wa Daktari Chandra Kimwiti urani mubunge kirisio mbunge kiu harabu wete boba kawatamba ruthirikari nene bona mirandi ya witi na mbere ni mantu kinya wati mbaru ni mwiti kadhara no kuromba iti kia mubunge kirisio mbunge kiu kia Southiment kile kithurano twitite au angetwe na mndu gwetwa Chandra Kimwiti
ni MP wetu aja kiatha kwi mantu atethithitie itwarie noe na inya twatinda kwina rieto one time utekio tukuthithia rero gakama ng'ombe okeinya nyonto ewe gachoka ekuringe arothari na ni onto twina katharo ndawa jana na gikosi kiawe katharo kaerua okatharo kaerua okaringwa Judas Kiss baba yendo kwoni bokaretie ibetere beja bakoringere kura batinda koringa kanyua tunavondo kangwaria mbaya andu beto angura President Ruto na gendike onzana tore bakwa andu mamere bakorera abo tekorera ibokorera abo riwatia wala kuona indobeni riwatia wala kwa squeeze riwatia ina ndeto wala tukera njana tukua itoya drama indobeni tumbere ya tomba kwa tuta mbwega bongo yo tukwa tuta mtu na minister acha ura tukwa tuta mtu chenji tukwa tuta barabara no wejira ngongo ina nami barabara wejira nami barabara kuna metongo ina nami barabara sentiment ina nami yatikene na nami tukwa kwa tuta mbwega bongo yo ina ndo kaya kwero ajanga to kala to tele ko mechama ni magazine mato etu ya tuta na ningwa na kwambia ningwa wanta mungu watana nani wakicheza na Wameru nitaanza kusema hata mimi one time. Kama namna gani? Sisi hatutaki watu wakuja kucheza na sisi hapa. Na ndio wetu wa Mlima Kenya ile nyingine. Hata nyinyi sasa mtuunge mkono tupatue mali ya Meru. Oh, trikare to teu merenza anything kega itanguge nera itanguge turuga wanta mara wiko ba ubeta ne korote batwe ate to teona ya gwita nao na ndi baba nao ende beja irende korona areko era bali ko yimo taro siri kweli baba bawo na ndi batika ja irena atika tuke ya koraja ende kwigwa ja mainge antobeto ndenda ubori atire muntu abwire kwebia ubothithiria ibaretere beberia capitation ya cukuru niugo kwendo ibeberetie mbeche ira ciaigerio ira turare airwa ciaigerio ibeberetie niugo kwendo cibitari ibukono aba tuthithitie niugo kwendo na ibo twire twendere mwanka tuthire ikia mikadara arungia na aru akiugaga bejite obwira shandira kana ryo musho ni ucio the ciegurukwa maratachi jeria jagitithwo na akari ariko finance imperial gitithwe na akari ariko ana beto bakira thware ariko na ibo kwenda twenderea barabara eu leo bo kwenda tweta boliuga atabwe boliuga jani ndiuga iwanta mni ndiuga iwanta na kira kera na beto na aru njenziri aja ichiete yukie kura chene nyokera risasi rabakuga bagatura thacho maguru pesa sawa na bwire ana beto bagetogera maiga ibajuki ibande na bajuki kura tikorokete risasi rabakuga tura thacho maguru kadendo kugo uga bwega uga twendere gwetera kadendo atogetera mwangari bwanto beto into byonde bitetie bwa Nyanza gato gakara tweterete na imbigi rwitu nyake mathia ya bwega auga faero chiethero chiekina ande agaitithia geke eguru na ukethura are aja ndingi muri anurugura ona imbi ndene kai faero enderi no ntote ko tuonete kureko o faero icho ndo tokoro ni gwitithi faero teko bichiena ai tiruga into bitie bwa Nyanza tokeru faero South Imenti enda be abi ekuni ndo bya Nyanza na ara ibatega faero ibira bigetete atia bieku na barabara kwiwa gachaura uga manto jerinde gachaura inyaningwa de muri mwerinde barabara itwe yigekero rami nekeri bona nde tugatira kwa irwa mondo ja barabara kaire tukairwa manto astima kaire turenda beje bathija jara jagetete atia baugite pesa sawa na ike mwisho ni nkerekeria ande bwira atire ike nikatharonda o marombene 2027 tole oi na inyoke thuri mutano nyako ira isi no teke gutethia kyo tukai wanta pesa sawa kedro teke gutethia manto wanta na ike to binu na ru ndungi aja akiwa chandira kai mwirite ndamwira mambo ni wanta.
Na ikundi kimwe kĩa thirikari kikumenyekana ya Roy International Group nakio kiandite miri igembe Central ikichumirĩtie na gutetheria umwe wo urani mumemba Kiengo East araba mwikirĩti biakura bya nkulukia ngiri 50. Ebra mwandiki wetu wa Nteto Muriithi Waba autariria. Gikundi kimwe gĩakurukĩra kĩjikene ja Roy International Groups kĩrĩa kĩthagĩrwo kĩrutene rwa Kiengo anto kwijikene ja Maraithiũ nikiumirĩte na gutetheria uma wao ũrĩa wĩthirĩtwo ena thĩna enene ũrĩa ũkũmenyeka ja Madam Njeri ũrĩa wĩthirĩtwo ena thĩna enene. Batongeretwe ni mutongeria wao ũrĩa wĩjikene ja Roy nĩ bakinyĩte nturene ya Maraithiũ antu arĩa bakinyĩte na thĩna inene mũno nĩkenda bakomba gutetheria mwekuru ũyũ ũrĩa wĩthirĩtwo ena thĩna inene ya byakuria o amwe na gĩkaro arĩa bamutigĩrĩte byakuria bya nkurukia ngiri 50. Okogran ikundi bieto tuambete kuthointo bikai bimwe batuthetheria nabyo twete na ikwasie na mpempe mboco malenge maligo nchabe ndengo into byao ngiri 50. Roy akiaria kinenkanira uteithio bubukiri mwekuru ũyũ ũrĩa wĩthirĩtwo ena thĩna na nĩ wa gĩkundi gĩkĩ kĩa Roy na arĩkĩtie kuga mwekuru ũyũ na gwitaji kinya kamunda kanini karakomba gwakĩrwo na nĩkenda akathira mũrigo jwa kukombora nyomba na nkuruki kuria antu bairitanĩrie nĩkenda bakomba gutetheria antu baria batina inya. Tuyeta gutetheria Njeri na tukiromba anja thaizi turi kuni bieto nitukuthania mbeca inga iyo bya Mulungu atwete heto makumugurira point hoita antu ambagwa ni mucie antu agutwa baraka kwamba manana bawe nitukomba mtonde wawe ndibo bwega wona kiao wona nkoro Mulungu atuthetherie tumbe kongera bya twina byo gatumba kuona Njeri agwithana antu ala gwita mucie na bukathari mwankiruki na nkiruki. Oni mbeta mangiriti Njeri kwa Daniel Kobia ingwere tu muno nonto bwa kundike ke Roy International ningwere ngurufu ningwere tu nibo nonto bwa kuyoliongera oni kantora ankia ya wakitoro ndi nyaki nya point nyenu mbini ndata kuramba ndata anto ngaya wakitoro ni ndegi nya to point nya to nini ende no re kundike ke atokiona kake ke liongere nonto ndi nya kamunda kakurimira twana ndi na twana na itukuthoma ndikuona nya byo baende skuru barengwa bakaria njerene inya tukone nyebyo bathimire nya uniform arimo babenga batura barabarene. Atongeria bagikundi biki o amwe na memba ni baritie na kuromba thirikari nikende komba gutetheria ikundi mwanya mwanya bionde biri amwe na bate kuthurania biri kana biri nikenda bikomba kugunikana mbia cia thirikari ile itethagia ekuru o amwe na ikundi. Tukiromba thirikari ya county wamwe na thirikari ira nene national government kire mbeca ya tuigo bakiuga ibaeja na mbeca cia gutethereria na ara kuri na thina batu itu na ndito kwenda kuhewa mbeca iu nikenda na tutumbe kutho tugita utethia wa memba no tubatu tukarana nao nthiguru na itu tuije na ara thina ri no nto kuigwa na gutethia ikundi bingi ndene Meru County ndi muromba twebe ikundi kia Roy International Groups itongavana babote torikane batu ikundi bietu twememba nkurukia ngiri 12 antu turone no batu Njeri ari agithiulunkana tunyumba twaithakiromba akaewe torambu abo gwana nyumba yare nyumba munde mugoro wetwa Peter Karute no amutethere diana twana twake amura nari yao genda tekarara njana twana ido twana batu ekundi giketo kia Roy International Group twana gatuya tumutetherie na twilio na tukabanganya bonge na bonge tumutetherie tugwekinya bara antu bara nene bathirikari nyaba bakona ka support ko kana muntu wanze ukibona ndibo boya nari dakanto kaka ikinyato me negenda tumutetherie nya point 5 akanya kanyumba ko gweka ona ukumana twana twake Muriithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Kiengo. Na riboti ya Muriithi Waba nietukira katanta kiri nteto cietu katho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanethia nteto cia Meru TV muthenya kwendera kaita kathongi kayure ni tharimo bya murungu mweninya bitawatiri mbabo.